Ekipe ya Manchester United ikomeje kugenda ibasirere ndetse igaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi zidasanzwe mu gusinyisha n'umuvandimwe bita Manu Kone. Murabizi ko ku munsi w'ejo nibwo twagarutse ku nkuru yavuga yuko ekipe ya Manchester United irimo yifuza Manu Kone. Ubu ngubu rero abarimo Fabrizio Romano, abarimo Matteo Moretto ndetse na Gianluca Donnarumma, aba bose n'abanyamakuru akorera mu gihugu cy'Ubutaliyani bamaze kuba batangaza amwe mu makuru agezweho cyangwa se baduha update ku bigendanye na deal y'uno muvandimwe bita Manu Kone ko yakwinjira muri ekipe ya Manchester United, ndetse banakomoza cyane ku bijyanye na signing y'utwa Ederson wo muri Atalanta ndetse na ekipe ya Newcastle yamaze ko yinjira muri no deal. Kabanze nshimire cyane abantu mwese mwamaze kwanda subscribe hano kuri Gaming Sport Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kanshimire cyane umuntu wese ujya bukanda like, ubundi mujye muri comment ibitekerezo bya bundi dukomeze tubane uko bwije nuko bukeye. Na makuru arimo atubwira yuko abarimo Fabrizio Romano ndetse na Matteo Moretto nk'abantu basanzwe bakora mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ubundi barimo baratangaza amakuru cyangwa se barimo baraduha amakuru agezweho cyane cyane kuri deal y'uwitwa Ederson, ndetse no kuba yakongera gukorerwa ikindi kizamini cy'ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza mbere yuko Manchester United iva muri deal y'uno muvandimwe. Bakakubwira ngo uko bihagaze maginga cyangwa se nkuko bimeze kugera izi saha, ekipe ya Manchester United ntago yari yava muri no deal burundu cyangwa se ntago no deal ya Ederson yari yayivamo 100%, ahubwo ngo haracyari icyizere ndetse haracyari amahirwe yo kuba no deal yaba, nubwo bwose ikomeje kugenda itinzwa n'ikibazo cyagaragaye mu ivi ry'uno muvandimwe bita Ederson mu bizamini by'ubuzima byose yakorewe na Manchester United, ndetse bakemeza yuko hari ibindi bizamini biteganywa kuba byaza gukorerwa uno muvandimwe kugira ngo Manchester United abe ari byiza kugenderaho noneho ifata umwanzuro wa nyuma. Uwitwa Fabrizio Romano wewe arimo aratubwira ko ekipe ya Atalanta ikomeje guhatiriza ndetse ikomeje kubwira Manchester United ngo nimba mutari buze gufata izini cyo gihe cyo kugira ngo mufate icyemezo, mufate umwanzuro ku mukinnyi wacu, aida muramusinyisha cyangwa se mu mudusubize twebwe ko twizeye ubuzima bwiwe ndetse twiteguye no kuza gukorana nawe icyabi cyari cyo cyose, mudusubize umukinnyi wacu. Ikindi kandi ekipe ya Atalanta yo iremeza yuko n'umuvandimwe ari muzima 100%, bakavuga ngo none nimba atari muzima cyangwa se nimba afite ibyo bibazo gute twamukinisha sezo ikarangira akajya mu gikombe cy'isi agakina na Brazil. Murabizi ko nubwo atakinnye igihe kinini ariko umwanya wose yabonaga uyu muvandimwe bita Ederson yarakinnye. So ekipe ya Atalanta yari igakomeza kwensisting ivuga ngo murahitamo kuza gusinyisha umukinnyi wacu cyangwa se muduhereze umukinnyi wacu twebwe tumugumane. Igitangazamakuru rero bita Sport Media Set, igitangazamakuru cyo mu Butaliyani nicyo cyabanje kuzana inkuru yemeza ko ekipe ya Newcastle irimo igenda icungarira ku ruhande cyangwa se irimo irebera ku ruhande ibirimo biraba situation yose hagati ya Manchester United ndetse na Atalanta, cyane ko barimo batekereza yuko uno muvandimwe bita Ederson yaba ari umusimbura mwiza cyane wa Sandro Tonali muri ekipe yabo. Bakavuga ngo igihe cyose Manchester United rero yaza kugira ikosi ikora, abantu bo baritari kwita bazana uno musore muri Newcastle bakamujyana kuri St James Park ku kibuga cyabo. Bakavuga ngo bigendanye n'amafaranga ekipe ya Atalanta irimo yifuza cyangwa se bigendanye n'amafaranga ekipe ya Atalanta yari yemeranyijwe na Manchester United, yagombaga kwishyura miliyoni 40 n'igice nk'imbumbe ndetse kazabongera miliyoni 4 n'igice z'ama add-ons, byose byagombaga guhagarara miliyoni 348 plutôt. Ekipe ya Newcastle rero nayo ikaba yiteguye kuza kuba yazitanga kugira ngo yibikeho na munya Brazil. Ubwo nyine ni mu gihe cyose ekipe ya Manchester United yaza kuba ivanye cyangwa se iretse ihagaritse deal y'uwitwa Ederson kuba bamutwara hariya Old Trafford. Amakuru agezweho noneho arimo agenda asohoka aravuga yuko narimo yemeza ko ekipe ya Manchester United yaba yiteguye kuza gutanga amafaranga cyangwa se yaba yiteguye kuza gutanga bid ya mbere muri no ekipe ya AS Roma kuri no muvandimwe bita Manu Kone.
murabizi neza ko ekipe ya Manchester United bidasubirwaho official confirmed yamaze kuba yemeza cyase yamaze kwisinyisha n'umuvandimwe bita Andre Santos bamuvanye muri ekipe ya Chelsea kuri miliyoni 50 ndetse kubijyanye na gahunda ya Manchester United tumaze n'igihe tuzi nkuko birimo bitangazwa na Fabrizio Romano n'ubundi byibura United irifuza kuba yakongeramo abamediateri batatu ngo no kuba nyine nyuma ya Andre Santos barashaka kongeramo abandi bakinnyi babiri bakavuga ngo mu gihe byaba byancyase mu gihe byaba bitagenze neza byibura kwiyongeramo undi mu mediateri umwe muri mediane yabo. Umuvandimwe bita Ben Jacobs muramuzi n'umwe mu banyamakuru bakomeye cyane akora igitangazamakuru bita Game Sport niwe uri mutubwira yuko ekipe ya Manchester United yaba yatangiye ibiganiro n'abahagarariye uno muvandimwe bita Manu Kone kugira ngo barebe yuko baza kuba bamwongera hariya nawe Old Trafford akajya gukinana nabo agakomeza kubwira ngo the 25 years old started 4 out of 6 matches for his country at the World Cup and is doing an excellent job of laying the foundationing for the superstar attackers in front of him to shine. Shatse kuvuga ngo uno muvandimwe bita Manu Kone amaze gukina imikino 4 abanje mu kibuga ni mu mikino 6 ekipe y'Igihugu Faransa imaze gukina ndetse akaba ngo akazi arimo akora nakazi keza cyane ku buryo karimo karafasha ino ekipe ya Manchester United cyase karimo karafasha nyine ikipe y'Igihugu Faransa n'abakinnyi bamukina imbere kuba bakwitwara neza cyane ko ubusatirizi bwa ekipe y'Igihugu Faransa ari bumwe mu buri kwitwara neza muri kino gikombe cy'isi n'ubundi. Ndetse agakomeza tubwira yuko ekipe ya Manchester United iteguye kuza kubitanga byibura bid yayo ya mbere muri no ekipe ya AS Roma ubwo nyine ni mu gihe ibiganiro biri hagati yabo na Ederson cyase na kampo ya Manu Kone biri buze kuba bigenze neza biteguye kuza kuba batanga bid yabo ya mbere ishobora kuza kubihwanye na miliyoni 50 kugira ngo barebe yuko baza kuba begukana uno muvandimwe bita Manu Kone nkuko mubizi kandi no mukinnyi umaze igihe kitari gito yifuzwa cyane cyane na ekipe ya Arsenal. Cya gitangazamakuru n'ubundi bita Sport Media cyo mu Butaliyani nicyo kirimo kivuga ngo ni inkuru cyari gikomeje kitubwira ku bijyanye na deal y'uwitwa Ederson ko yakorekeza muri ekipe ya Newcastle bakomeje bavuga ko ekipe ya Manchester United kugeza amagingaya nubwo bwose nyine kirimo irabwira Atlanta ko hakiri amahirwe kuza kureba kuri no mukinnyi wabo nyuma yo kuza kumukora ibindi bizamini by'ubuzima barimo batubwira ko yo kugeza amagingaya yiteye cyane cyase irimo iri focused kuri transfer cyase kuba yakwisinyishiriza Manu Kone imuvanye muri AS Roma ku mafaranga ashobora kuza kugera habyibura muri miliyoni 50. Ikindi gitangazamakuru bakita Corriere dello Sport gitangazamakuru cyo mu Butaliyani nacyo murabizi ndetse nacyo cyamaje kuba cyemeza ino nkuru yuko Manchester United yiteguye kuza gutanga bid ya miliyoni 50 muri no ekipe ya AS Roma kugira ngo irebe ko yaza kuba yegukana no muvandimwe w'umufaransa bita Manu Kone musore w'imyaka 25 urimo witwara neza mu byukuri. Ikindi kintu wamenya nubwo turimo tuvuga cyase nubwo mwakomeje kugenda mwumva ko ekipe ya Arsenal irimo mwifuza cyane ekipe ya Arsenal nta bid nimwe yigeze itanga ndetse na nibiganiro biri officiel yaba yarigeze ikorana na ekipe ya AS Roma ahubwo ekipe ya Arsenal icyo yakoze no kugaragaza interest zayo ndetse za no gukontakta AS Roma yibaza kubijyana no kubuno mukinnyi yaboneka ariko nibagira icyo baganira kubijyanye n'amafaranga cyase igiciro byaza gusaba kugira ngo baze kuba bahabwa no mukinnyi. Ikindi Arsenal maze igihe kinini bwo igana n'abahagarara no mukinnyi ndetse amakuru aturuka kuri Fabrizio Romano yemeza yuko umukinnyi ku giti cyo mu minsi itambutse bigendanye n'ibiganiro byabaga hagati ya Arsenal n'abamuhagarariye no mukinnyi wari wamaze kwipromisinga cyase wari wamaze kwemerera Arsenal ko yaza kwikinira yari yabaye convinced na projet yabo ndetse bakemeza yuko ikigendanye na personal terms bari hafi yo kuba babyumvikana nubwo Fabrizio Romano adutangariza no nkuru atigeze atubwira ko yari deal yabaye agreed cyase nagwe yigeze avuga yuko cyase yemeza yuko baba baramaze kumvikana. Ikindi murabizi neza ko kugeza amagingaya ekipe ya Arsenal nayo iri very focused cyane kuri deal y'uwitwa Bruno Guimaraes. So akavuga ngo rero mu gihe cyose Manchester United yaza kuba kuko ihisemo gupressinga hard cyase kwita ijya kuri deal y'uwitwa Manu Kone ikaba yakwirengagiza deal ya Ederson bishobora kuza kuyorohera cyane ko yatwara no musore cyane ko ntago ari buze kuguma gutegereza Arsenal kandi Arsenal itari yatangira ibiganiro biri officiel na AS Roma. Kwa rero mu gihe Manchester United yaza kuba itangiye ibiganiro mu buryo buri officiel igatanga nizo bid birimo biteganywa ko ishaka gutanga muri no ekipe ya AS Roma
ushobora kuza gutuma ino ekipe n'ubundi ibasha kuba yahita yitwarira uno mukinnyi, cyane ko amakuru arimo aturuka muri The Manchester Evening arimo yemeza ko byibura uno mukinnyi nawe yamaze kwerekwa projet yitwa Michael Carrick ndetse akayikunda, cyase bakumva ko yayikiniramo nta kibazo gihari. Igisigaye n'ibiganiro hagati ya ekipe ya AS Roma ndetse no gufinalizing to detail ku bijyanye na personal terms, ubundi tukabona Manu Kone Old Trafford. So kanshimire cyane buri muntu wese amaze kwanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarayikanda ko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza ukekanda reka kuri no video, ubundi dusubire muri video zikurikiraho mu kanya. Ciao ciao, bye bye.